Ikaze muri Alliance in Motion Global, kampani yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2006, itangirira mu gihugu cya Philippines. Yatangijwe na Dr. Eduardo Cabantog, akaba ari nawe uyishinzwe ku rwego rw'isi. Hari Engineer Francis Miguel, ashinzwe imari, Mr. Raymond Aspirin, ashinzwe kwamamaza cyangwa marketing. Mbere y'uko batangira iyi kampani, aba bagabo bari bafite uburambe bw'imyaka 60 ihurijwe hamwe. Alliance in Motion Global ni kampani yagiye ihabwa ibihembo bitandukanye ku rwego rw'isi, cyane cyane guhera mu mwaka w'ibihumbi 2015 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2019. Alliance in Motion Global yinjiye mu muryango Multilevel Marketing International Association mu bihumbi 2009. Ni kampani yagiye yagukira mu bihugu bitandukanye. Nyuma y'umwaka w'ibihumbi 2006 yaje kugera muri Afurika bwa mbere muri Nigeria mu mwaka w'ibihumbi 2012.